O se mai whaafonga ia Samoa o le mei po ia fo. Ua tofi ai nei le sunga nonu le maunga sale i mua wa ai e veam teitei whono le komisio tangata whaingaru ngā le malo. O nisi nei o tofinga ma walurunga ma tā ua le tātou malo, a wale whaafoeina le lei o ngā luenga, e tauala atu i le komisi o ngā luenga le malo. O le whaatulanganga o sui o le komisi e to tolu, e au fiai le taitei whono, ma sui o le komisi e to lua. O lea ua mai ale filifilinga o sui o le komisi mo le whaamaoninga ale ao o le malo. Ua tōwhia i le tūlanga taitei whono, le fionga i a nonu le maunga sa le imowa ai. O le tōwhinga lea na tau avea mai le sunga ala wano wau sa epa. E avea le nei lao e moli atuai le whaamalo. Ma le whaaftai le tātou malo i le fionga i ala wano wau sa epa. Ma lana tautua i le komisi e ala i le tōwhinga o le sui. Ma le taitei whono o le komisi. E le ngata fo i lea. A o isi ona tōwhinga sa tautua ai le malo. E ala i le tōwhinga o le ofisa sili o le mtanga luenga ale pale mia ma le kapeneta i tausanga ua mawai. Whaafitai le tautua mo si o tātou atunuu ma le malo. Ai ua tōwhia le fionga ngā tolo ai tiliana mua a whamsanga ma le fionga ia fonti perelini o sui o le komisi. Ia sanga iane ai o le langi i tamali i ua tōwhia nei. Mo le whaawa wina o le ngā luenga a le komisi o ngā luenga a le malo. Ia manuia lo outou tūlai mai. O nei tōwhinga e ta i tolu tausanga matoe ilo e pe unsau no le fionga le palemia, fia me na o mimata afa. E whamata upol whamsinonga apili le amata atu le so. Ina ua mai ai un whatau toe le fionga le sui ao le mame Europa te mualia. Le tansi o whamsino Justice Sir William Young e sui a Justice Fisher sa presidente o whamsinonga o apili tausanga watonai. O le whaatautonga na whai el whale whamsino le asunga fuana nafi. O mta upu apili e wha lea u whaatulanga a matatu i le so e au fia i le tālsanga ko langi Junior Lamb. Whaasanga i le whaasalanga solo a toa, lea na tu atu ia i le whale pui pui. I le maliwa i o lona toa lua, sa CEO o le Utos, Justina Sau i le lua o Tasivalu. O le simta upu apili e whaasanga i le whaaspo le whaatuatua i le atua Samoa utasi, iana tamaita i whaipule, le fionga to o mata Nora Leota, whaatasia i ma le loya sili, ma le ofisa o palota. Wa apili ai e whaipule tamaita i o le HRPP e li ma le manua lo whatu a umwhanga se li isa po whangiai. O isi talsanga apili e lua mta uputau soli tula fono o le a sao whaia e Justice Rod Harrison, Justice Raina Ashna, Justice Sir William Young ma Justice Tafau i ma alo leilani tuala. E la telfasuru afe le tupe u whaamaoni el kapeneta mo le li leo le fiu aina fono. I le whaamalolo whaasoli tula fono ayo ia malimtanga alwengo leo mwhalpui lua fesfuriva. O le tupe lea, o le tongi o le ali i leo mai taimina whaamalolo ai pe un whaamaonia. E le komsino mtanga alwengo leo mwhalpui au ap aulongo i Tino Filippo. Ina uafsingia le teopolensia. Sauno ia wa pa awe tolu walu a feta la le tupe o le tongi e le imaua o le fiu. Mai ua toe fo ia toe fai ngā luenga. Ai sa mōlia le fasioti tangata pa iwalea le masino au kusolu o tasiva. Ai tausanga mulmuliane toe ave itua mōlianga whaasanga ile li leo talu. E lea ini mōli mau wha maoni ai mōlianga. Mai ia whaila ile tangi whaasanga mtanga luenga o leo lean wha maoni al kapeneta. Ile masina talua ile tongi o le tupe. Mōlianga o le fiu so tanga i masalonga o le mali o le tamaloa i whale asiu. 5 masina talu o na umana mōlia leisi fo i tangata na masalomia mai le nuu lava lea. O whalauloa mai ei nei tua le tusio ai ai ngau tangata whainga aluenga i Samoa. Po se te iala mo le tausanga whaal tupelo o lua tasi lo o lua lua. I le lua o lua 5 lua o lua ono. O le whaalua ai lea o na toi tuliloa lea whainga alualu mawa mata i tua i tangata whainga aluenga i le tunu. O le fionga Minster, Peace Nisia la Manuia Maleipa,
Sunga le tinu uso o yalo Wayne Fong o le sui pa le mia le tu mau. Na sau noa wha apito ai e wha alawi loa o lea wha moe moe. E le fitu le fiafia na fitfal Tulimalo le tal noa tu stala. O le SNAP po le Samoa National Employment Policy. Wa aunga e le wha tupuina o awa no whainga ringa le ngantai Samoa nei lava. Ai o maketi wha le vau malo. Ua whawhau mai le nei wha moe moe lo na lua. I le taunu unga o la asanga mua mua o le SNAP lua o tasiono lua o. O wha maunga mai tusu enga na whaia le Labour Force Survey lua whasu fitu. Ma le Labour Market Survey lua o sfuruiva. Ma fianga o pisnisi taimi o le COVID sfuruiva. Ai o ngā luenga ma ainga I Samoa. Sa whaia fwoi whataltanuanga mo le wha lua ino le nei ai ingalo na lua. I upolu nei ma savai. Wha la poptonga tu ma oti. O le vainga mamawa le SNAP le taimi nei. E o atu le lua ono. Ia toe wha le leia tūlanga tau ngā luenga. I toi wha a wau, wha o popum, wha tu mawina pea, le mau o ngā ruenga a le numera o tangata whai ngā ruenga. O le la sanga lea ua iai nei mo le isi whātau sanga o lumanai, e tolu o na vaenga tau a mua e wha maal sian ma ke tiu tangata leipa, ia ta pena le lei tangata whai ngā ruenga leipa. Male, ia toi ta pu e a ia inga mo ngā ruenga, ma tūlanga wha al tūla fono si o manga tangata whai ngā ruenga. Wha afta ia le fiongan suipa al mia le tu mau, o le Minister o Peace nisi ala manuia malei pol wha ala poptonga le ILO, le International Labour Organization if so swani, e ati na ela sanga ilumo le SNAP lua o lua tasi, lua o lua lua, lua o lua lima, lua o lua uno. Ai, o le wha le leo mata uputau ngā ruenga leipa molon tūlanga I tau ona iai I Samoa. Wha pena foen wha aftaia pa anga umana ngā lulu el wha tinonga o le neita iala, mai o le nganga fo ilea, o le saunanga le ofisa silium tanga luenga, le sunga pulotu Linden Tuling. Alimta upulava lea I wha mau ngā tupe mauam tangata whai ngā luenga mo le tau sanga lua o sa wha ateleina, wha atusa le lua o ta siiva. I tūlanga tau tutongi tangata whai ngā luenga e peo na maua I wha maunga a le nupi wha po le Samoa National Provident Fund. O la wha ingo tupe o tongi sa mai tawina le maua lunga le tau sanga lua o. Mai le 5.5 miliona tala lua o tasiva, i le 5.2 miliona tala, i le lua felua sifulu. E a fua lea tūlanga le wha awawai o na si, lunga nupi wha sa tipi, i le 0.1%, ta I 2% tongi en tangata whai ngā ruenga, ma le whale whai ngā ruenga. Ai o iu Leilua fe sifulu iwa, na 0.2% ai peitai, o a fianga o ngā ruenga, na whaititi ai fo I mtupe alu tutongi, I le valua fesfuluiva lua o, I le wha 10 miliona tala ai faltani malo, 10.5 miliona I feo inga, 10.3 miliona I au unanga valata, ma le 10 miliona I fale ainga. Mon mawina mtanga luengo leo wha atuptupula ia peo vevesi o tamaitia onga, I le taulanga po o se vaenga o no fuanga faitele. I pepo whamtalanga maile mtanga luenga o wha awa wai o no lato wha malo sil tula fono I teimi uma. Ma mo lia loa tamaiti o lo a fia I taupulpulenga o neia mi o le taupulea. Wha apel wha atupu vesi so no fuanga faitele. Wha liel mtanga luenga o le soli tula fono, lo wha atino ni vivesi. Pe wha a upenga ina foi oe, ini mea faitino I so no fuanga faitele. O le ale alo foi tula fono. I so se tamaititia o ngau wha maonia waia soli le tula fono. Ngau tal sanga ina mai ai mtanga luenga I le mamanu le tunuu. Ina ia ngā lulu e whaatasi ma ia wawe fisosoani. I le mtanga luenga leo whale pui ma le ola tue fuata ina. E ala le wala au le telefoni lua. Be a o si la fia nisi o loo whaatinoa nei winga. Lo Samoa Entertainment TV mai pia maana tamua I le kuia so. Hao popo ngā tai au I le lofo le tua whasoifoia.